kur vjen një iri në kishë dhe thot duhet të pagëzojmë në ujë, ç'duhet të bëjmë, ta pagëzojmë apo duhet të presim? Si të kuptojmë që ka besuar me të vërtetë, apo të presim që të mos bëjmë gabim duke pagëzuar pa e kuptuar që është penduar me të vërtetë? Όταν ένας καινούριος έρχεται στην εκκλησία και λέει ότι θέλει να βαφτιστεί εν ύδατι, πρέπει να τον βαφτίσουμε ή πρέπει να περιμένουμε? Πώς θα καταλάβουμε αν έχει πιστέψει? Τώρα, παραδείγματος χάρη ο Φίλιππος τον βάφτισε γιατί έφυγε ο άνθρωπος, δεν είχε άλλο περιθώριο. Për shembull, Filipi thotë pagzoi nga që njeriu po ikte dhe nuk kishte mundësi, domethënë, se kur do të vite më. Αλλά βλέπουμε ότι ο Φίλιππος του έκανε ερωτήσεις. Por sikurse e pam, Filipi i bëri disa pyetje. Του λέει από αυτά που άκουσες τα πίστεψες? I thot nga ato që dëgjove i besove? Ο άνθρωπος φαίνεται ότι τα πίστεψε γιατί λέει να είναι ρωτή με εμποδίζει να βαπτιστώ. Njeriu duket se i besoi, sepse ai vetë shprehu duke thënë ja ku ka ujë, çfarë më pengon që të pagzohem? Και τον βάπτισε. Dhe kështu e pagzoi. Συνήθως δεν βλέπουμε πάντως μέσα στη γραφή να βαπτίζουμε παιδιά. Në Bibël nuk shohim të pagzohen fëmijë. Και δεν βλέπουμε να βαπτίζονται παιδιά γιατί πρέπει να ομολογήσει το παιδί. Dhe nuk pagzohen fëmijët për arsye se duhet të dëshmojë njeriu kur pagzohet. Λέει αν ομολογούμε τα αμαρτίας ημών είναι πιστός και δίκαιος να συγχωρήσει τα αμαρτίες ημών. Thot, nëse dëshmojmë gabimet dhe mëkatet tona, ai është besnik, thot, që të na i falë ato. Το παιδί δεν καταλαβαίνει το μικρό ακόμα. Fëmia i vogël nuk i kupton këto gjëra akoma. Γι' αυτό συνήθως όταν είναι μικρά τα παιδιά, περιμένουμε να σιγουρευτούμε ότι έλαβαν πνευμάγιο και μετά τα βαπτίζουμε στο νερό. Presim kur fëmijët janë të vegjël, domethënë, që duan të pagzohen, presim nëse Zoti i pagzon me frymën e shenjtë dhe pastaj mund t'i pagzojmë me ujë. Όταν λάβουν πνευμάγιο, είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος τα αναγέννησε. Kur të marrin frymën e shenjtë, jemi të sigurt se Zoti i ka rilindur. Και συνήθως τα παιδάκια τώρα δεν έχουν ούτε πορνίες, ούτε μοιχείες, ούτε δεν έχουν τέτοια πράγματα. Dhe fëmijët nuk kanë as kurorëshkelje, as kurvëri, as gjëra të tilla, domethënë. Εάν όμως το παιδί ο Κύριος το βαφτίσει με πνευμάγιο, Αδελφέ, ρωτάει για κάποιον που έρχεται, κάποιον καινούριο στην εκκλησία. ο καινούριος αδερφέ πρέπει να τον δούμε, έχει αλλάξει η ζωή του, αναγεννήθηκε. Tani për të riun që vjen në kish, do ta kuptojmë, a ka ndryshuar jeta e tij, është rilindur? Αν δεις ότι ο άλλος καπνίζει, πώς θα το βαφτίσουμε? Nëse shohim se tjetri pil cigare, si mund ta pagzojmë, thot në ujë. Ο Ιωάννης διέκρινε στους Φαρισαίους ότι δεν είχαν μετανοήσει Gjoni e dalloi këtë tek farisejt se nuk ishin penduar. και τους λέει γεννήματα της σοχιάς, ποιος σας έδειξε να εκφύγετε από τη μέλουσα οργή? Dhe u thot, o pjell në përkash, kush ju tha që të largoheni zemërimit perëndis? Δεν έχετε καθαριστεί δηλαδή από το δηλητήριο της αμαρτίας? Pra nuk jeni pastruar nga helmi i mëkatit. Παρατηρούμε λοιπόν να δούμε ότι ο άνθρωπος πίστεψε και το βαφτίζουμε. Pra e shohim me kujdes nëse njeriu ka besuar, domethënë, dhe e pagzojmë. Τώρα υπάρχει περίπτωση να μας ξεγελάσει. Tani ka dhe raste kur mund të bëjmë gabim në këtë. Να μας πει εγώ είμαι καθαρός και αυτός να μην έχει μείνει. Të na thot tjetri se unë jam i pastër dhe të mos jetë ashtu. Πώς ξεγέλασε το Φίλιππο? Εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από το Φίλιππο. Μπορεί να μας ξεγελάσει και μας κάποιος. Si e përqeshi Filipin ai Elima magjestari, thot. Mos jemi ne më të zgjuar se Filipi. Αν δηλαδή κάποιος έχει μια ηλικία και εμείς δεν ξέρουμε την αμαρτία του, Nëse dikush ka një farë moshët për shembull dhe ne nuk e dimë mëkatin e tij και ζητάει να βαπτιστεί, το βαπτίζουμε. dhe kërkon të pagzohet, ne e pagzojmë. Εάν όμως αυτός μας κοροϊδεύει και δεν έχει πραγματικά να γεννηθεί, τότε το φταίξιμο είναι πάνω του. Δεν φταίμε εμείς. Por nëse ai me të vërtetë nuk është penduar, nuk është rilindur dhe na tall me këtë, domethënë, dhe ne e pagzojmë, atëherë mëkati është mbi atë, nuk është mbi ne.
να ζητάμε από τον Κύριο διάκριση να καταλαβαίνουμε. Por nga ana tjetër t'i kërkojmë edhe Zotit një frymë dalluese, dallimi, domethënë, që t'i kuptojmë gjërat. Όταν ξέρεις το άλλος ότι σε ζει παράνομα δεν τον βαφτίζεις. Kur shef tjetën që bashkëjeton me dikënd, pra është i paligjshëm në atë që është, nuk e pagëzon. Amin. Në raste të tilla, vlla Paskal, kur vjen dikush për shembull në kishë dhe kërkon që ta pagëzojmë, edhe ne nuk e dimë jetën e tij, duhet të presim apo ta pagëzojmë shpejt? Çfarë duhet bëjmë në të tilla raste? Se τέτοιες περιπτώσεις που έρχεται κάποιος στην εκκλησία και εμείς δεν το ξέρουμε τον άνθρωπο και ζητάει να βαφτιστεί. Εμείς πρέπει να περιμένουμε ή γιατί ο άλλος ας πούμε μπορεί να το ζητήσει με επιμέλεια να βαφτιστεί. Πρέπει να περιμένουμε καλά να το... Ο Θεός να μας δίνει σοφία πώς να το χειριστούμε το πράγμα. Zotit na japë ditorisë si ta menaxhojmë një çështje të tillë. Γιατί αν ένας άνθρωπος ζητήσει να βαφτιστεί και την άλλη μέρα πεθάνει, εμείς δεν το βαφτίσαμε. Sepse për shembull një njeri nëse kërkon ta pagëzojmë dhe ditën tjetër pasi ta ketë kërkuar vdes, ku është problemi jonë atëherë? Υπάρχουν και πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Pra, ka gjëra të cilat ne nuk i dimë. Δηλαδή αν έχεις ένας μια κακία μες στην καρδιά του, εμείς πού να το ξέρουμε? Në qoftë për shembull se një njeri ka një ligë në zemër, ne ku ta dimë? Προσέχτε όμως τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Por shikoni se ç'bëhet në raste të tilla. Το πρόβλημα το έχει εκείνος μετά. Problemin e ka personi që kërkon të pagëzohet përfundimisht. Μια αδερφούλα, μάλλον ένας αδερφός ήρθε στην Άξο από την Βάρ να τον βαφτίσω. Një vëlla në Nakso na tha që ta pagëzoj. Αλλά άκουσε στο κήρυγμα ότι όταν δεν μιλάς με τον αδερφό σου, είσαι σε μόνιμη αμαρτία. Por dëgjoj në predikim se kur nuk flet me vëllain tënd, ke një mëkat të përhershëm brenda teje. Και μας λέει αδερφή, εγώ ήρθα να βαφτιστώ, αλλά δεν μιλάω με τον γείτονά μου. Dhe na thot se vëllezër unë erdha të pagëzohem, por me komshin nuk flas. Και έκανα ολόκληρο ταξίδι για να βαπτιστώ. Dhe kishte bërë një udhtim të gjatë që të vinte atje tek ne për të pagëzuar. Του λέω πήγαινε πίσω στην φιλιό σου και έλα μετά. I thash shko atje në vendin tënd të miqësohesh me komshin tënd dhe pastaj eja. Μπαίνει στο πλοίο άνθρωπος, πάει τον βρίσκει, συμφιλιώνεται. U fut, mori traketin, thot njeriu, ishte në ishull tjetër në paro. Shkoi gjeti komshin e tij, u miqësua me te. Και έρχεται την άλλη Κυριακή και το βαφτίσαμε. Dhe erdhi të dielën tjetër dhe pagëzuam. Τώρα, εγώ πού να ξέρω ότι ο άλλος έχει μια κακία μέσα του, δεν μπορώ να το ξέρω. Tani ku ta dija unë se ai nuk fliste me komshiun. Αν είναι κάτι εξωτερικό, δεν το βαφτίζω. Nëse është diçka që duket, pra diçka e jashtme, nuk e pagëzoj. Αλλά αν έχει κάτι εσωτερικό, πού να το ξέρω εγώ? Por nëse diçka ka brenda tij dhe nuk e thot, ku ta dim ne? Εμείς το βαπτίζουμε, αλλά έχει να κάνει με τον Κύριο. Ne e pagëzojmë, por ai ka të bëjë me Zotin. Εάν αυτός δεν έχει αφήσει την αμαρτία, δεν του γίνεται καλό. Nëse ai nuk e ka lënë ose nuk ka heq dorë nga mëkati, nuk është për mirë për të pagëzohet. Αμήν. 1 Pietri, Cili kapitull? Po. kapitulli 4, versi 17. Αδελφές, πρώτη του Πέτρου, το 4ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Πρώτη Πέτρου, 4ο κεφάλαιο, 17 εδάφιο. Sepse erdhi koha që të filloj gjyqi nga shtëpia e Perëndisë, dhe nëse fillon më përpara nga ne, cili do të jetë fundi atyre që nuk i binden ungjillit Perëndisë? Εδώ πέρα που λέει ότι έφτασε ο καιρός να αρχίσει η κρίση από τον οίκο του Θεού. Αμήν. Ναι, αδελφέ. Ναι, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει από το οίκο του Θεού θα ξεκινήσει η κρίση? Σωστά. Η κρίση αρχίζει από τον οίκο του Θεού. Sakt, thot, sepse gjykimi vazhdon nga shtëpia e Perëndisë. Σε αυτό που λέγαμε πριν, έχει βαπτιστεί κάποιος και δεν μιλάει με τον αδερφό του. Në atë që tham pak përpara, është pagëzuar dikush dhe nuk flet me vllajën e tij. Μπορεί να αρρωστήσει και να πεθάνει κιόλας. Mund të sëmuret dhe të vdes mundësisht. Έτσι δεν μας λέει η Γραφή.
Kështu nuk na thot. ότι πολλές αρρώστιες είναι από αυτή τη δουλειά. Kështu nuk na thot shkrimi, sepse shumë sëmundje thot është nga kjo vin. Ότι παίρνουμε τον αρτοκετονίνο χωρίς να είμαστε καθαροί. Se marrim trupin dhe gjakun e Krishtit pa qenë të pastër. Και αρρωσταίνουμε μέχρι που πεθαίνουμε κιόλας. Dhe sëmuremi derisa vdesin mundësisht. Γι' αυτό λέει αρχίζει από τον οίκο του Θεού η κρίση. Për këtë arsye thot se gjykimi vazhdon nga shtëpia e Perëndisë. Μετά για να μας σώσει ο Κύριος μας περνά από πολλές δυσκολίες όλους. Pastaj që të na shpëtojë Zoti na ka lënë nëpërmjet shumë vështirësive të gjithëve. Επιτρέπει ο Κύριος πολλά πράγματα στη ζωή μας για να μην κατακριθούμε μετά του κόσμου. Lejon Zoti shumë gjëra në jetën tonë që të mos gjikohemi bashkë me botën. Τώρα, εάν σε εμάς γίνεται αυτό, φανταστείτε τι θα γίνει στον κόσμο. Tani nëse bëhet një gjë e tillë tek ne, fantazoni pak se çfarë do të bëhet në botën. Për jashtë. Φανταστείτε λέει τι θα γίνει σε αυτούς που απειθούν στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Fantazoni pra se çfarë do të bëhet me ato të cilët nuk i binden ungjillit të Jezu Krishtit. Θα πει πιο κάτω, αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, πού θα φανεί ο ασεβής? Θα τον πάρει ο άνεμος και θα τον σηκώσει. Do të thot me poshtë se nëse i drejti me zor shpëtohet, çfarë do të bëhet me ato që nuk besojnë, që janë pa drejtë. Amin. Ungjilli sipas Lukës, kapitulli 9, rreshti 57. Sto katalogato e një kefalio a del prendoni. Lukas e një, pëllinda e 7. Rreshti 57. E një, pëllinda e 7. Cili kapitull tha vlla? Kapitulli 9. To e një kefalio. Një kefalio και Pëllinda e 7. 57. Ndodhi që ndërsa po ishin rrugës, dikush i tha, Zotu do të ndjek kudo që të shkosh. Por Jezusi i tha, dheprat kanë stroka dhe zogët e qiellit fole, kurse biri i njeriut nuk ka ku të mbështes kokën. Pastaj i tha një tjetri, ndiqim. Por ai përgjigj, Zot, më lejo më parë të shkoj të varros atin tim. Jezusi tha, lëri të vdekurit të varrosin të vdekurit e vet, por ti shko dhe prediko mbretërinë e Perëndisë. Akoma një tjetër i tha, Zot, unë do të ndjek ty, po më parë më lejo të ndahem me ata të familjes sime. Jezusi tha, asnjëri që ka vënë dorë në parmend dhe kthehet e shikon mbrapa, nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Perëndisë. Një shpjegim për të treja. Αδελφοί, τρεις περιπτώσεις είναι όλα τα εδάφια αυτά, από το Pëllinda 7 μέχρι το τέλος, και θέλει μια εξήγηση για για τις τρεις περιπτώσεις. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι χαρακτήρες που μας καλεί ο Κύριος. Nuk jemi të gjithë të njëjtat karaktere që na thërret Zoti. Ο πρώτος λέει, Κύριε, θα σε ακολουθήσω. I pari thotë se Zot do të ndjek. Τον είδε ο Κύριος και η πρώτη του όψη ήταν της καλοπέρασης. E pa Zoti dhe me shikimin e parë që i beri, kuptoi se ai donte të kalonte mirë. Είναι σαν να δω τώρα ένα του γραφείου και να του πω πάμε να σκάψουμε το χωράφι. Është sikur të shoh dikën që është punëtor në një zyre dhe ti them hajde të shkojmë të punojmë tokën. Μόλις πιάσετε ένα ξύνι πάνε τα χεράκια του, θα σπάσουν. Sa të kapë shatin, ikën duart e tij. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ακόμα, δεν μπορεί να σκάψει. Sepse ai njeri nuk mund të punojë tokën. Έτσι και αυτός ο άνθρωπος τον είδε ο Κύριος ότι ήταν της καλοπέρασης. Kështu dhe Zoti e pa atë njeri se do të ishte për të kaluar mirë, jo. Του λέει, πού θα με ακολουθήσεις όπου αν πηγαίνουν? Domethënë, ku do të ndjekësh mua, i thot, ku do të shkoj unë. Ο Κύριος μας πήγε και κοιμόταν στο όρος των ελαιών. Αν αυτός είχε μάθει στα πούπουλα, πού να κοιμηθεί αυτός στο όρος των ελαιών? Zoti shkonte në malin e ullinëve dhe rrinte natën zgjuar dhe flinte atje në mal, thot. Kurse ai nëse flinte në pupla. Όποιος αποφασίσει να ακολουθήσει τον Κύριο θα πρέπει να ξέρει ότι θα κακοπεράσει. Kushdo që vendos të ndjekë Zotin, do ta di se do të kalojë vështirë. Πολλοί θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο και να είναι στα σαλονάκια τους, στα γραφιάκια τους. Shumë duan ta ndjekun Zotin për të jenë në sallonet e tyre, në zyrat e tyre. Να μην σε προσβάλλει κανένας. Të mos të ofendojë askush. Ό,τι
όταν ακολουθάς τον Κύριο, ο Παύλος είδατε τι τράβηξε, έτσι. Kur të ndjekur Zotin, e pat palin se çfarë vuajti, Στο δεύτερο, του είπε ο Κύριος ακολούθησέ με. Në rastin e dytë, dikujt tjetër Zoti i tha ndiqëm. Ενώ ο πρώτος είπε εγώ θα σε ακολουθήσω. Ndërsa i pari i tha se unë dua të ndjek o Zot kudo që të shkosh, kurse këtij dytit i tha ndiqëm ti. Το δεύτερο το βλέπει ο Κύριος ότι είναι έτοιμος, του λέει έλα αφού θέλεις. Të dytin e shef Zoti pra se është gati ai njeri dhe i tha eja më ndiq. Αλλά αυτός περίμενε να πεθάνει ο πατέρας του. Por ai priste që të vdiste jati. Σου λέει είναι μεγάλος τώρα, μην τον παρατήσω μόνος του. Dhe thot tani është i plakur babai, të mos e lë vetëm. Τι θα γίνει τώρα με τον πατέρα μου? Çfarë do të bëhet me te? Δεν μπορεί αυτός να ακολουθήσει τον Χριστό. Pra ai nuk mund ta ndjekë Krishtin. Ο Κύριος λέει αφήστε τους νεκρούς να θάψουν σε αυτό νεκρούς. Εσύ ακολούθησέ με. Dhe Zoti tha lej të vdekurit, të varrosin të vdekurit e tyre dhe ti më ndiq. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει για τον Χριστό και να σκέφτεται πίσω του όλα τα άλλα, να λέει να βάζει άλλες προτεραιότητες. Domethënë nuk mundet njeriu të ndjekë Zotin dhe nga ana tjetër të mendojë të gjitha gjërat që ka mbrapa. Να το πω πιο απλά, δεν μπορεί να σε κάνει Κύριος πειμένα και την Κυριακή το πρωί εσύ να θες να πας στη δουλειά. Ta them pak më thjesht. Nuk mundet Zoti të të bëj baritën një kishe dhe ditën e dielë ti të duash të shkosh në punë, ku ke punën. Ή έχεις μια υποχρέωση να πας να βλέπεις τον πατέρα σου ή το θείο σου. Apo ke një detyrim familjar që të shkosh të shohësh babain apo xhaxhain tënd. Πήγαινε κάποια άλλη ώρα. Την ώρα εκείνη πρέπει εσύ να είσαι στη θέση σου. Αλλιώς δεν κάνεις για πειμένας. Shko një herë tjetër që ti shohësh ato, por jo në momentin që është kisha dhe pra kështu nuk mund të bësh bari, nuk mund të bësh. Αυτός λοιπόν θέλει να ακολουθήσει τον Κύριο και του λέει ο Κύριος ακολούθησέ με. Ai pra deshi ta ndiqte Zotin dhe Zoti i tha ndiqëm. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να παρατήσει κάποια πράγματα. Por nga ana tjetër ky njeri nuk mund t'i lindte disa gjëra të tija. Δεν είναι εύκολο να ακολουθήσει τον Κύριο. Nuk është edhe lehtë ta ndjekësh Zotin. Γιατί θα σου λέει η γυναίκα σου εγώ θέλω το Σάββατο και την Κυριακή να βγαίνω βόλτα. Sepse do të thojë gruaja për shembull se unë dua të shtunën dhe të dielën të dalim xhiro. Εσύ όμως την Κυριακή πρέπει να πας και σε ένα άλλο μέρος εκτός από την εκκλησία. Por ti të dielën do të shkosh përveç kishës edhe dikun tjetër për veprën e Zotit. Εμένα μου συνέβη αυτό. Mua më ndodh kjo. Αλλά προσευχόμουν στον Κύριο, δεν υποχωρούσα καθόλου. Por i lutesha Zotit dhe domethënë ma kërkon të gruaja këtë. I lutesha Zotit dhe ο Κύριος το έβαλε στην καρδιά της γυναίκας μου και τέλειωσε. Πώς? Το έβαλε στην καρδιά της γυναίκας μου να μην ασχολείται πια με αυτό, τέρμα. Dhe kështu Zoti bëri në zemrën e gruas që të mos kërkoje me gjë të tillë, domethënë të dielën pas kishës të shkojmë dikun. Σου λέει αυτός είναι αποφασισμένος, τέρμα, θα ακολουθήσει αυτό. Dhe tha me veten e saj, ky është i vendosur dhe do ta ndjekë ashtu domethënë. Suzita che gjineca su una vite me tapti në eklesia. Perimenes capio kjero, μέχρι να γυναίκα σου να πιστεί σε αυτό που θέλεις εσύ και προσευχόσουνα εσύ, πώς έγινε? Γενικά όταν παντρευτήκαμε μου είπε η γυναίκα μου ότι εγώ θέλω το Σαββατοκύριακο να είναι δικό μου, τις άλλες μέρες να δουλεύεις για τον Κύριο. Kur u martova fillimisht me gruaja më tha se të shtunën dhe të dielën dua dhe të dalim domethënë. Kurse ditët e tjera të javës të merresh me veprën e Zotit. Ένα όμως που εγώ έπρεπε να πάω να δώσω κοινωνία την Κυριακή, πώς θα γινόταν? Por ja që unë duhet të shkoja të jepja trupin dhe gjakun e Krishtit pas kishës tek të tjerët dhe si do bëhej kjo? Της έλεγα να βγούμε τη Δευτέρα, εγώ θέλω την Κυριακή. Dhe i thoja të dalim të hënën për kafe. Ka ajo më thoshte dua të dielën. Οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει, γιατί τη Δευτέρα και την Τρίτη βγαίνουν το Σαββατοκύριακο, έχουν το ρεπό τους. Njerëzit thotë nuk dalin për kafe, më thoshte të hënën dhe të martën,
për të dielën, çdo në dielën dalin për kafe. Είναι λογικό όπως το έλεγε. Dhe logjika është si e thoshte. Έβλεπε όμως εκείνη ότι εμένα η καρδιά μου ήταν την Κυριακή, το Σαββατοκύριακο, να υπηρετήσω τον Κύριο. Por ajo shifte në zemrën time se doja të shtunën dhe diellën të shërbeja Zotit. Το έβλεπε, στεναχωριόταν στην αρχή. E shifte këtë dhe mërzitej fillimisht. Και μία φορά είχα πάει σε ένα νησί. Dhe një herë isha në një ishull. Δεν υποχωρούσα όμως, ήθελα να της έλεγα ότι πρώτα είναι ο Κύριος και μετά σ' αγαπώ, αλλά μετά τον Κύριο. Por nuk bëja mbrapsht dhe ja thoja të dua grua, por veprën e Zotit nuk e le. Αυτά ήταν ξεκαθαρισμένα από την αρχή. Këto ishin të qarta që nga fillimi me te. Και όμως τη στεναχωρούσε αυτό το πράγμα, γιατί ήθελε και αυτή οπωσδήποτε την Κυριακή να είμαστε μαζί, μετά την εκκλησία να πάμε κάπου. Εγώ πήγαινα κάπου αλλού μετά την εκκλησία για κάποια άλλη ανάγκη. Por kjo gjë e mërziste gruan, thot, sepse të diela shumë shkoja dikun tjetër pas kishës, kurse ajo donte të dilte jashtë me mua. Και δεν μπορούσα να την πείσω. Dhe nuk e bindja dot. Προσευχόμουν όμως τον Κύριο. Por i lutesha Zotit. Έβλεπε ο Κύριος στην καρδιά μου ότι θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Zoti e shifte zemrën time se doja të bëja vullnetin e Perëndis. Και εκείνες τις μέρες πέρασε από το σπίτι μια κυρία η οποία δεν ξαναπέρασε ποτέ. Μία φορά πέρασε και δεν ξαναπέρασε. Dhe në atë ditë kaloi një grua nga shtëpia jon, e cila ishte vetëm një herë që kaloi dhe s'ka kaluar më. Και δεν ήταν καν και από την εκκλησία μας, από μια ευαγγελική εκκλησία ήταν. Dhe nuk ishte as nga kisha jon, ishte nga një kishë ungjillore. Και η γυναίκα μου, εκείνη ήρθε στο σπίτι του πειμένα, πήγε η γυναίκα μου να την φιλοξενήσει. Dhe ajo erdhi në shtëpinë time, pra erdhi në shtëpinë e bariut kishës, dhe gruaja ime detyrimisht do ta mikpritte. Πού είναι ο άντρας σου? Ku është burri i të pyet? Και εκεί την έπιασε την κυρία μου. Εκεί πώς? Εκεί λέει η κυρία μου αρχίζει, που φεύγει, που... Pastaj ajo grua vazhdoi, ti thot, si të ik burri kështu, pse lën të ik? Αλλά πριν προλάβει να συνεχίσει, Por përpara se të vazhdonte mirë, της λέει αυτή, πω ευλογία που έχεις, να έχεις ένα άντρα να υπηρετεί τον Κύριο, τι μισθό θα λάβεις? I thot, po çfarë burrit që ke një shpërblim nga Zoti, domethënë që ke burrin që vepron në veprën e Zotit, përpara se ti fliste ato fjalë. Και εκείνη την ώρα έκανα κλικ το μυαλό της. Dhe në atë moment ju hap mendja saj. Όταν γύρισα πίσω μου λέει είσαι ελεύθερος να πηγαίνεις όπου θέλεις. Dhe kur u ktheva atë të dielën në shtëpi, më thot, je i lirë të shkosh ku të duash. Αυτό όμως το κάνει ο Κύριος Këtë e bën Zoti όταν βλέπει ότι η καρδιά μας είναι πραγματικά στον Κύριο. kur shef se është me të vërtetë tek Zoti. Γιατί και με τη γυναίκα μου ήθελα να βγω, Edhe me gruan doja të dilja, αλλά προτεραιότητα έχει ο Κύριος. por gjëja më, domethënë, përparësi kishte Zoti. Ο Κύριος το είδε και με ελευθέρωσε. Μου έκανε αφαιτή το έλεος. Zoti e pa këtë çështje dhe më mëshiroi. Έτσι θα κάνει και σε όλους μας. Dhe kështu do të bëjë edhe tek të gjithë ne. Αρκεί να έχουμε τον Κύριο, αδερφοί μου, πάνω απ' όλα. Mjafton që të kemi Zotin mbi gjithçka tjetër. Σε αυτή περίπτωση είναι... θέλει αυτός πάλι να ακολουθήσει τον Κύριο. Rasti i tretë është që don përsëri dikush të ndjekë Zotin. Αυτό λέει να πάω να χαιρετήσω τους δικούς μου. Dhe i thot të shkoj ti përshëndes të afërmit e mi. Θα λέγαμε δεν είναι και τόσο παράλογο αυτό που λέει. Dhe do të thoja se nuk është edhe pa arsyeshme kjo që kërkon ai deri. Αλλά ο Κύριος όταν σε καλεί δεν θέλει καμία υποχώρηση. Por Zoti kur të thërret nuk don që të bësh mbrapsht me asgjë. Κανένας δεν πιάνει το άρωτρο και πάει να κάνει ζευγάρι.
Askush thot nuk merr parmendën dhe shkon të lëroj tokën, και κοιτάζει πίσω, δεν είναι αρμόδιος για τη Βασιλεία του Θεού. dhe nëse duke punuar tokën kthehet dhe shef mbrapa, atëherë nuk është i përshtatshëm për mbretërinë e Τώρα Perëndisë. πια δεν ζευγαρίζουν, αλλά παλιά το ζώο που τραβούσε το ινί μπροστά ή ήταν βόδια ή άλογο ή γαϊδουράκι, Tani nuk punojnë me tokën me kafshet, po dikur kur punonin me kala apo me qeje apo si punoi toka, θυμάμαι εγώ όταν ζευγάριζα δεν μπορούσε να φύγει το μάτι μου από το ινί. më kujtohet kur punoja me parmend, nuk mund të shmangja shikimin nga parmenda. Πήγαινε μπροστά το ζώο και εγώ κρατούσα εκεί το ινί σταθερό. Shkonte përpara kafsha që tërhiqte parmenden dhe unë mbaja fiksuar mirë parmenden. Εάν φύγει το μάτι σου, Nëse ikën shikimit, στραβώνει το ινί και δεν οργώνεις το χωράφι, πρέπει το να πηγαίνεις ακριβώς δίπλα στο προηγούμενο αυλάκι. Nëse largon shikimin nga ajo, të ikën parmenda thot, dhe duhet që vija që tërheq parmenden, domethënë të jetë paralel fiks me vijën që është bërë përpara. Όταν λοιπόν κάποιος βάζει το χέρι του πάνω στο άρωτρο και ζευγαρίζει, δεν μπορεί να κοιτάξει δεξιά-αριστερά, κοιτάζει μόνο το ινί. Pra, kur njeriu punon në parmend, nuk mund të shoh majtas as djathas, por do të shohë fiks aty ku punon parmenda. Αυτός λοιπόν ήταν δεμένος με την οικογένειά του άνθρωπος, Ai njeri thot ishte shumë i lidhur me familjen e tij, αλλά του λέει δεν μπορεί να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, δεν γίνεται. dhe i thot, pra Zoti nuk mund të shohësh majtas dhe djathas, nuk bëhet. Και οι τρεις αυτοί ήταν άνθρωποι καλοί που θέλανε τον Κύριο. Që të tre këto ishin njerëz të mirë, të cilët e donin Zotin, Αλλά θέλουμε τον Κύριο και κάτι άλλο, δεν γίνονται αυτά. por duam Zotin dhe diçka tjetër akoma, kjo nuk bëhet. Αν θες να υπηρετήσεις τον Κύριο πρέπει να είσαι αποφασισμένος. Nëse bën ti shërbesh Zotit, do të jesh i vendosur. Όχι να αφήσουμε την οικογένειά μας να πεινάσει, μην το πάρετε ανάποδα. Që ta lëm familjen tonë pa bukë mbark që të dalim për veprën e Zotit, Αλλά η πρώτη προτεραιότητά μας είναι ο Κύριος και όχι οι υπόλοιποι. por përparësia jonë e parë do të jetë Zoti dhe jo të tjerët të partë. Amin. Ungjilli sipas Lukës 23:43. Sto catalogato i costria kefalio και το 43 εδάφιο. Jezusi u përgjigj, me të vërtet po të them, sot ti do t'jesh me mua në parajs. Jezusi për 3 ditë iku në Hades. Pse i thot keqbersit se sot do jesh me mua në parajs? Ο Ιησούς ήταν 3 μέρες στον Άδη. Γιατί είπε στον ληστή ότι σήμερα αληθώς θα είσαι με μου στο παράδεισο. Αδερφοί μου, όπου είναι ο Κύριος είναι παράδεισος. Vëllezër, ku ti jetë Zoti, është parajsa. Έτσι δεν είναι. Μετά στον Άδη, ο παράδεισος ήταν κάποτε στον κήπο της Εδέμ. Parajsa dikur ishte në kopshtin e Edenit. Θα δούμε ότι και στον Άδη υπήρχε και εκεί ο τόπος της αναπαύσεως, δεν ήταν... Do të shohim se edhe në Hades, atje ku shkoi Zoti, domethënë, ishte edhe vendi i prehjes, i qetësisë, domethënë. Δεν πήγαιναν όλοι στον τόπο της Βασάνου. Nuk shkoshin të gjithë në vendin e mundimeve. Με το που πήγε ο Κύριος μας στον Άδη ο νικητής, Kur shkoi Zoti në Hades fitimtar, πιστεύω ήταν όλοι έτοιμοι όσοι ήταν εκεί για να μεταβούν στον ουρανό. besoj se të gjithë ishin gati atje që të shkojnë për në qiell. Και ο Κύριος μας πράγματι ανασταίνοντας τους πήρε όλους στον ουρανό. Dhe Zoti me të vërtet kur ringjalli mori të gjithë në qiell. Αλλά είναι δυνατόν να είσαι δίπλα με τον Κύριο και να μην είσαι στον παράδεισο? Por a është e mundur të jesh pranë Zotit dhe të mos jesh në parajs? Δόξα στον Κύριο. Γι' αυτό και εμείς λέει, θα είμαστε μετά όταν θα λάβουμε το άφθαρτο σώμα, θα είμαστε πάντοτε με τον Κύριο. Për këtë arsye thot, kur të
marrim trupin e paprishëm, do të jemi gjithmonë me Zotin. Paradisos είναι εκεί που είναι ο κατεβαίνει ο Κύριος, έτσι. Parajsa është aty ku është Zoti, ku zbret Zoti. Amen.